emitwe y'amakuru ne kushikibwaho. Red Star Wine, the taste that lasts. Ne kurwa Seagard Investment Limited kandi neshango maduka gona omwihanga. Refined, fortified, blended pure vegetable cooking oil, second best to a mother's love. Rose Foam mattresses be part of your journey so you wake up refreshed, ready for another blessed day of ibadah and kindness. Ramadan Kareem from Rose Foam, a world of beauty. Umugace nchwire kireki enjura yihunge cwekerize bintu yasiga batine bwegamo omururu rwampara. Ndamuninza kusimya akashanju y'ubukuru. Konkeshtinka kirebaga omwanyo Irwaro ryitojo rya kwasibwa theater na ward y'abana bebire mazira mezi 8 bihunduzibwa omurintungamo. Theater cyo kuba aha muhanda tekuza kuyamba abantu bantungamo bonka. Abashomesa babiri bafero mu rubutando mu district ya Kibale ondijo yafabwa nyuma yo gwachumura omurikagadi. Bakajja balibasajja barungi bakora interview bayiraba kurundi. Emitwe y'amakuru yabane kushikibwaho. Red Star Wine, the taste that lasts. Ne kurwa Seagard Investment Limited kandi neshango maduka gona omwihanga. Refined, fortified, blended pure vegetable cooking oil, second best to a mother's love. Rose Foam mattresses be part of your journey so you wake up refreshed, ready for another blessed day of ibadah and kindness. Ramadan Kareem from Rose Foam, a world of beauty. Kare nyongera kutangira omakuru gitu agacenchwire agacireki orukuzaga kusyaho ndi Elias Ritugusa tatancho mu district ya Rwampara enjura yihunga ecwekerize bintu ebirumeke zimbe cyabugamba integrated primary school amaduka kandi na nemiti yagwa yashishe emotoka arubugamba secondary school omugomboro ya bugamba mu district eji ya Rwampara abebembezi ba district eji bahika omwanyogo kandi bagira ngo za kuhandikira office y'ebugwerezi okutaho amanu gona okubaho buhwezi okurigira bature njurege birermo muyaga no rubare gwiro magingo gashayisha tuzekiro kandi bajyangwe sigire yabasisira umuyaga gutire bizimbe gwabihaho rufinga higuru izona zaho zagenda intoke emiti byona biriyo mwitaka umuyaga gwakasorora no rubare mwizere namane minji gwashigisha sereje ya bugamba erimu amashomero gitu primary school secondary school kane kanisa na namaduka trading center ndamuninza kusimya akashanju y'ubukuru konkeshtinka kirebaga omwanyo abarkwebembera amashomero gomberi ya bugamba integrated primary school na bugamba secondary school nubajyangwa kigwereze kisisire bintu kandi nabana bamuti bine okushomera abwe bina kutwarwa umuyaga kandi bitabo bikashishwa amizi bishaba government ya Uganda mazima kutereza obuyambi ekizimbe kintu kireba naco kiriyo kikuzire banishaba government kuba kustera hekizimbe kisya at least abana bihanga bakabona aho kushomera aho kubana nkato twajya mu kikore renovation still nabwo ntuguma twera rikirire nyense hagarika hagwenjura nicyo basa kutwara amagaraga abantu emitini yegwire ikasisha compound konka abana barije abebembezi bajyana baza kwandikira ministry kwija kushije imesho zezi zitakija kutenguka zikamaraho abantu barebe the stability yemisho zo kweri barebe na impact ya manekozi ngira ya negwa downhill ningashi umuvarizi twiraka chiko karizasa tukorepera de l'escalier karione kayija ijakora assessment birefisiskire bento cheza abantu ebihimba ebicori kakakora assessment kakakora cost ya damage na hapa primary agenzile then tukabisindikira wa prime minister nawe akija then bakabere yabamu bakatugarakamo beningamara kira wanje no kwandikira team from the ministry biza ba assessing barebe sozi ogwo musozi gwona okuzokuriya barebe
kubanga nyowe nindeba za kutunga slides amizi baza kwija gatware oshozi ruona kandi ruize rushweka abana bitu aitwaza kushira ishomere twashanga begini baronde bitabo bitu bisisirwe njura omugani makuru nkaga njura yihunge gwirizo bari yanyimwe bazyohendire shenyire bina bitano bwere kutwara n'amabata ishomero ya Nyamutanga Secondary School kandi abegini abashomesa bashobangirirwe abeji bitwine abantu basomera omu hati akakozesebwa njurire negwa etabujya byashishikara ifasi yashishikara onka ekisukwebaza Allah subhanahu wa ta'ala noja mutino mwana utire bona badumumbera mungi kati wano mumbere no yenyini je tulimu tukowola abantu mwenna abasobola okutukwatirako naddala mu kizimbe kino nga tutereze ekizimbe kino abayizi bafune we basomera nga tutandikidde ddala ku gavumenti yaffe ennungi ng'ate tukiikirirwa abakiisa abatukiikirira mu palamenti naddala honarebo mwine mpaka n'abalala abakalibeeyo n'abakanso mwenna okutwaliza awamu abahona nibajangwa ishomere nirimo mu mashomero ga gavumenti ag'emyaka yira konka tibakatungire kuherwa kona nukwekoresa omu kyo kutera gavumenti omuranga n'empabwe zikubirukangira bakatunga okushomeseza abeegi tukuba omuranga eri abakulembeze ab'eddiini aba gavumenti baje batubuukirire tusobole okulaba nga abaana baffe badda mu mbeera esobola okuyiga mbakyusako obubaka buntu bw'essomero liri mu masomero ag'ebyafaayo naddala mu Western Region nga lirimu ku masomero agali historical erya gavumenti eriri wano ate erirudde nga tebatukwatirako naddala mu kutuzimbira ku bizimbe nga gavumenti tusaba abo bonna abasobola okuwaayo mu kiseera kino eky'ennaku 10 eddala mu baana muweeyo ku nsonga eno omulimu guno okusobola okutambula abaana baffe basobole okufuna we basomera obunaakola ekyo ojja kuba oyambye eggwanga lyonna okuba ntufuna we tusomeseza abaana baffe ndi Anita Tukunda na Nagudi Fatuma mwebare abanyamakuru bitu kandi ntushashana nabo bona abasisikarirwe ebintu byabo twagumizamo n'amakuru abaho okucuramererwa mu district ya Kibale hamwe na Kagadi bwa nyuma yo abashomesa okufera mu rubutandu kandi ndijo akafa umuringo gutayitegerezebwa babiri abagwiro mu rubutandu mu district ya Kibale babire nibashomesa Kisekenkere Primary School kandi owakagadi abire nashomesa ahari St Adolphe Secondary School abagwiro mu rubutandu ni John Baptist Barongo omutura wa Kasambia omu district ya Kakumero hamwe na John Sekate omutura wa Kabasekende omu district ya Kibale kandi ababiri batambura pikipiki registration number UFM 033U kandi batomerwe na Isuzu registration number UA 256DA butandeji ebiraharagutorwa Karuguza omuruka kumiro hiyo no mujera gwambaya omugombora ya Matare omu district ya Kibale Chajebi na brother wange Tichasekate mbaire nabo rwebagyo hamwanya gwa sahemu baitu twanyumye dakika nkasatu braza nangamba ojo wango ndole nkwendo ojo ndole baito wango manyireyo kasemba yo kujeyo dihi bali aha pikipiki twanyumiza kimu hati bangamba kabansibule bagende bahumuroho niko nyenkya bakere mu kirasi hati nebunyize muno hanyuma ye dakika nka 25 ntule kuroro mojo neja nangamba njangu ha makuru na nyoma makuru kinti makuru amabi Jebi na Sekate babatomeire bafereireho mba manyire ni Gisaka Kisekenkere Primary School ikino babaire abana bamazire bigizu byabo tukabayo nabo nibajaguza nibo bayirukanizaga imirimo accident yemu nibakole cyanti yabaye navuga motoka batipa niwe atayirire gabana ba boda ababene bavuga pikipiki kandi yabatomera Reverend Father John Bosco Mugisa oluchaplain w'ebyenyegesa omparishi ya Busesa omu district ya Kibale owayebembera amaso y'okushabira emyoyo y'abagenzi yashaba beekiriza okuguma beteekateekire abo kubati bakulumanya shaha n'ekirebe mukama alikuza kubatwariramu ayi mukama ubaseserekerezwa omusana gutabara kibakire aho muri businge mu byona ebirungi n'ebibi tugamba mukama mulungi
kama ni kwagondeza ati abokuba obuso barukunda umurimo gwabo kandi ngo babirane bakoraje bakaija basajja barungi bakora interview bayiraba kurungi umusajja wo mu babembeta barongo John Baptist abena igasoro jungu P7 no P6 kan umusajja last year 2025 PLOE results was the best, imagine the best rujunguru rukakorwa kurungi nyowe barongo na sekate ninyowe yabalesere hasomero hano ubaiha umasomero agandi nimba nihiza kora kurungi kandi tuberende gukora nimba advisinga kandi bagendera abi kubagamba abo kuba barongo pikipiki ebayisire aberaje gusire mwaka gumi sekate John abera yombekera amaka asigeze kugakinga bukinga ikigambwa ngo aba babire batwire mbubo yo kubyara kandi mu kugaruka nubwo batunjire butandaji kandi bakaferaho batwire yonke mbibo kubyara ko bari isomero ni kwa bakozi basobole kubane bayirukanga neza season cyonko mulingo go kugaruka bali no mukono gwabo go kwirukeramo ati motoke barugire mu mayiso yabatera busobwantama. I've been teaching as well. Strategy used to teach us English at primary 7. John Sekate yasiga abakazi babiri hamwe n'abana bana kandi we barongo nubwo abiraherize kushoma abiratine mukazi n'abana. Omuri Kagadi omushomesa wa St Adolf Secondary School omutawuni kanso ya Muhoro orukumanyanka John Muhumuza omushomesa wa entrepreneurship kandi orukurura by'emizano nubagwira hansi akaferaho ogwabiye narwo mu district ya Kyenjojo gasha kwa Thomas Tumwebazi webare Thomas Tumwebazi agonago n'amakuru g'obusasi kandi nshasha na n'amakago gonagarijirweho abantu babo mu district y'Ibanda urukura polisi hamwe na n'enshonga zo muntu wa butosha AIGP Ubardo Bamunoba aragire ngo hatandike korwa za road blocks omabicweka ebirukumanywanka kato corridor okureba ngo obushuma bw'amatungo bwacendera. Bamunoba ariyo mucangeki okurebuza enshongeje kandi abarisa bamorekere ngo polisi niye rikwinegezo obushuma bw'amatungo. AIGP Ubardo Bamunoba orukora nshonga za polisi n'umuntu wa burijo ariyo mucanga cya burenge bwizoba n'ekigenderwa cyo kurwaniza obushuma bw'amatungo obukwasira hansi na higuru za district za rukuza munezero kwejombero mu kurisa kandi izoberi yanyuma abazashikira mu district y'Ibanda aha barisa borekire mbera okwetwire bashobire ente n'abakibaga bari omfamu yanje bashubura hama gufa bakireta omuvera immediately waiza kugwa ukabusia polisi ukabusia ubukoti isahezo nawo kwasa evidence ejo ngogaru twina abantu bakusubulenya obuno tawuna abashisha bashatu nokukazungu nobasubulenya ma biza kwatete yona bashubura batware beef okuchondoza nukoreka ngo obushumo bwinji ente nizitorogwa akasese kandi obundi enyamano bazivugira omukaniza amate katukuza kusegenga checkpoints zitu ngutukwata abashumanenge ubani mungu batipinga bari mubatipinga buri cya don't know. AIGP Bamunoba nenzarwa y'Ibanda kandi ashoborire nawe okuyakwasirweho ahabushuma maji mtu wa mwibenti itana hata nje mtu nana kugaja ende aje baje temu fama kanya tu je nyango njukuzire je mko kuja ndeti je mko ye nyango ende munji akasese wasaka wasema tini twatwara yebwa go umuntu akoresha. When we have suspects here, sometimes relatives go behind police, they negotiate, and you find they are negotiating without us getting the knowledge, and then later on they don't come back to follow up. Urukiko rumanyisibwe ngo hariho ibikonje birukwatanisa na polisi omu kwibende twagira ngo za road blocker zitebweho kubasa kuzibira abashuma abo kurugo mwanya kuzo mugundi ekintu twagira ngo hariho patrols
ogwashabire polisi obutagaruka kuhereza bondo mushuma wente wena nk'uko president yahabwire. Gashakwa Timothy Mushabe. Webare Timothy Mushabe umurebi witu wa TVS Murungi ni kusima aho kutereza kire kureba amakuru agacencwire. Onchirize mbase kuba nimpumura ho kace kandi ninjagaruka n'amakuru agande. Movit Relaxer Cream brought to you by Africa's leading hair and skin experts. I get to wear my hair like I live my life. Agarukurataho abasibire bashabwo kushikiriza amakuru go kwesibya kwe omuri ryantonde. Tweyanzege barakallahu fikum. Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. Manager, ogito wagito. Ko kama tumuchidara, kama takajiremo. MC takiziri. DJ achumna na wiring ebyoma. Tugumisize shanki ibiri. Bantu mareka turgo muzano tugume twatesha. Twagamba shamushanju zibe shamushanju. Tikizana ngu okushara keke ni shamushanju. Nizeze nyine. Dio ni shara keke tukaza kunyumbo. Na wapenzi yona nesente konga tanyuire mbogo. Nikushechere nikuteganisa wena nigende mbogo yoka. Nembogoka naba mulungi ayibambe nekorera ayimukama wanje okagaruka meshahara zanje otwiro inecyetengo cyo kushoma bunasi obuzarisa Ivrin Health Training Institute Mbarara City ishomere rikushomesa bunasi obuzarisa arurengo rwa certificate diploma in nursing and midwifery niza kwera ishomereri nirishangwa kachika omuri cyamugoranyi ari Mbarara Community Hospital ija uyetungira obukugu okwandika beje basya kure ni kugenda omumisha hishomero okumenya birakiraho tera noti mushanju munana mushanju 50 abrinina nkaga ugambe na principal. Ivrin Health Training Institute Mbarara City, improving community health. Hati mchara wanje mwami numanya abana nubagaruka ya ishomero kandi ibintu bikiri kubi aho bashota kutwara icweka cha fiza ishomero rya junior rireza motoka tukazishashura bwanyuma mwami wanje abo acita kushashura ntkozisa momo no tukutungira umugisha gwo kwangura school fees zo mwaka gwona nebindi konka nabwo no basakusha baroni ya fees ubwo n'amashomero agacejumbira muri basa kwangura school van namazuma singura school fees yo mwaka gwona nebindi binji tunga binji ahabwa momo na van yishomero ahabo kwejumbiramo no basa no kushabaroni ya school fees echawe nyiga star emwe mukagitano star munana noti hash ninga koresa momo app. Ekiro kikureki yetungire Altar Wine ya St. Peters. St. Peters Altar Wine ekozirwa mu mizabibu yonka kandi tebekanisibwe kurungi kukozesibwa mu maramizo. St. Peters Altar Wine neyo mutindo murungi kandi ekozirwe ahabwawe nanye. St. Peters Altar Wine nekorwa aba Red Star Wines kandi neshangwa mu maduka gono mu ihanga ryona. Okumanya berukiraho tera note mushange ibiri mukaga note ina itano narishi note mushange ibiri mukaga mushange itano ina emwe. Reka nkwanjurira Ibanda Secondary School. Ibanda Secondary School ni ishomero ry'abojo erukushangwa Kagongo Division Ibanda Municipality rirya hamusingwe Kerezia kandi ryebemberwa abanyadini aba Brothers of Christian Instruction.
nitwebembeza okutina ruhanga okubaje kwa beji ebyo bwegese ni class ya higuru kandi ombye mzano tino rukutwingana nitsima abazaire abeji abegesa n'abebembezi bishomereri abo kora kurunje bigezo ebyihanga buri mwaka okwika ha rurengo rw'ihanga ombye mzano nka football, volleyball, chess na basketball kandi bakaikana ha rurengo rwa East Africa ombya debate nitsima old boys ahabo kukunda no kuhagira ishomero bakatwombekera ekicayi cy'omurembe kandi ntubakira habo byemzano yabo eri kuza kuhendera ishomere birabiro na kimwe kwa kasha 2026 turiyo ntitebekanisa kujaguza emyaka nkaga kwihishomere ritandika ronchi nebiri 12 omukwa mukaga 2026 ikintu cyo kunywa aza mwana bategerize ubundi konka mwana mazimo rya hano bari bategerize mu mbagano mangwe shazakiri wansuko mu motoka riyo nenyusi yo gwija kunywa mucyara unam utatinda ndenda ngubije bakuroze hakunandanywa uriye cyatuma naguma hano joka mufundurira kahurire Kamwana tera chairman wembaga akongeze binako kishahemu ito twe tuyo tuno diplomat akatuka kanusira hanga wanje ukanyiha ambi mucyara n'abagine diplomat ebindi byayenda bireje bigende n'abagine n'intere ekorwa ba diplomat habo America Limited ekoze ko mu mugusha entangawuzi inanasi ukochi ihamibwa ba UNPS. In this sacred month of Ramadan, we reflect, we pray, we give, and we rest. As you observe Suhoor and stand in Tarawih, may your nights be filled with Sakina, your du'as be accepted, and your heart overflow with shukr. Let resting on rose-foam mattresses be part of your journey so you wake up refreshed, ready for another blessed day of ibadah and kindness. Ramadan Kareem from Rose Farm, a world of beautiful dreams. kuruka yuko mbutumwa bw'abashubuzi twagumizamo n'amakuru agacencuire ageshicyo keki n'ubucirabe cirungu binje no batwaza ebyo bunyakare inkestine mugasho obwo bari kugenda mu mission n'umurembe hino kumere ebyo bunyakare kandi ari kutunga barambuzi mu district ya Kamwenge ikintu cyari kugira ngo aganyirwe mu munonga oyireho nyamishwa emigera enyanja nebindi Uganda netungo burambuzi kurabira ombyo bunyakare finished 1 week omu district ya Kamwenge niho twikire ahagera kumanywa nkatinkaho kandi abantu bateka byo kurya omunteke yo bunyakare kandi abarambuzi bakunda kubirya no kwega ukubiri kutebekanise so kutandika kwa homestead yenu this cultural traditional meal experience tukatandika in 2023 Wiroba was still young, but to the person who brought up that idea, akaba muzei wange Mr. Tinker John. So who akabata muno mu different countries, yakopayo buli yatambaraga hura naenda kurya ebyo kurya bya Uganda, of which tiyabifunaga. The food was fantastic, and the presentation by Bridget was absolutely splendid. A great way to present Ugandan food. You have such variety, and things that we like here are the fruit, of course. The fruit is so fresh. We never get that freshness when pineapples and papayas and other things arrive in Europe. Orukutura mukeji nagira ngo ebyo bunyakare nkebyo kurya ebijuma nebindi abarambuzi ne babikunda munonga kandi nibashashura sente okwega chango oku Africa rikutwaza shira kubabona bona tibine kale ntekerezemo robo kushanga no okora bashemerwa munonga bataka kuguzira no kuguzaho no kwakora batere bishani ikiminzi baba bashemererwa ekiwa cyo likora hati oikano kubashobora ntini ni ndanuya ndaho abo musiri gwanje mu bwirowe ubunku bantine inkimazitizire nkekenda kunyona kukona ibintu byanje nkebindi mere nkebicori omene bihimba armenje nzibiri hati niho ntungira akire uko kubashobora baso umukwezi umuguide nabasa kurambuza abagenyi
ikice abagenyi 10 yawa eri season yakuba twine seasons ibiri twine high season yawa ubwiro bw'abajurungu ninga abagenyi barabakanyire kandi tujatwagira na low season ubw'abagenyi barabali bake shonka umu season umuguide umwe umukwezi mazima abagenyi 10 arabarambuza hata abagenyi ebera cyero kubaleta hanwe nizo attractions zimwe twine bikima twagiraho ibinyonyi twagiraho butterflies iteka teko cyo gutandukana mu kandi tuwara bareba mu munonga abagenyi bitu yagiye fresh ingana bakunda munonga stories ezikwataga n'imiturire n'imbereho y'iteka abantu kandi abagenyi benda munonga kuretinga n'abantu abo batwina culture stakushana kandi abahi bakurugana barwo mu culture stakushana so hatwa kwijaha bafatije mu culture y'ito bagikunda n'ubumwe n'ubuntu bwo kugenda tuteka umu business no mu products and like ninga oyireho products zindi nkezo kurambuze ebukoko so agriculture tourism ne gaita itaji habantu benji munonga oyireho ekeje kuteka ebyo kulya by'obunyakale abahona bino kuba kutebeka nsomwani kandi abantu bo mwanya ogu nibagira ngo omwani gubatahize nambe mfoto yakira muno kwenda kunywa omwani gwange abakira kumpagira bakagura n'ugura nambe mfoto bambaruga abajamani abaitari n'abasitari ndakira muneze nsinze nyamune omwani mbagwenda muno bwiro bumuri bankaguza ntugwihanka hamunse yahero no sabutukuta abarambuza ababona bareba abarukuruka emiceka nebyibo kandi ho nabahulirize byeshongoro byenzarwa nemizana The things that we take away really from this country is first of all the friendly people. We get a warm welcome everywhere you go, and that I think has been the first big surprise. I think the second thing is the variety, and in terms of tourism, I think Uganda can play on the fact that it's got lots of activities that tourists can benefit from. Not just the wildlife, but also with other forms of nature. We're quite used to going on safaris. We've been on safaris in other parts of Africa. And one of the things we like to do here is actually get out of the car and explore, go on walks, go down river rafting, things like that. Peter inebyona na kurenteka tekezi kandi omucanga eki nagira ngo abantu bayongera bakekwata jya by'obuhangwa nibija kongera omutindo gwo by'oburambuzi. Our community groups is participating mu program yona ya tourism kandi twine community ninga cultural trails na community experience is kugenda turambuza abagenyi amaturire hamibereho hamikolere hamirire gate nk'abanyarwanda kandi byo tushire kugenda promoting. Abarebera irindiro ry'enyamishwa rya Kibale kandi abaramuzi bahiko mu mwanya ogu bareba nebinde enyamishwa nebinyonye biri kubashemeza gashakwa Anthony Twine. Webare Anthony Twine twagumizamo n'amakuru ihe rya UPDF rya hayo ward y'abana na theater ahirwaro rya Itojo mu district ya Ntungamo ebimazire amezi 8 berukundo zubwa abebembeze mu district ya Ntungamo basima umurumo gukozerwe. Theater na wadi y'abana ebire n'ibihunduzwa kumara amezi 8 ahirwaro ry'Itojo hospital muri Ntungamo byakwatsibwa RDC DC n'abarukure by'amagaro mu district eji ubu bariko bikwatsibwa ba engineer kurwo mu iheri ya UPDF Engineers Brigade n'aba ministry y'by'amagara ababire n'barebuzo mu rumogo. Itojo hospital for God and my country. Tuteiremu gadgets ebyome bikutwara omwiko mubi kuruga mu wards mu toilet those are air sanctioning gadgets warden tujikoze to the maximum standard everybody yakwana yadimayaringa
nyongera kusima UPDF Nyazi Brigade abwo mu mugore nekora hanoya nyora kusima na Ministry of Health abwo kuhereza district center kandi bakakora emergency turon tuzakutandika gukora mail ward next week kandi nayo tutekateka kwaza ko kwa mukaga ntwaka twajimazire baza ward bagikora bakikozirije munonga niyo batwanjuje izoba icyo barebera no meeting ye the UPDF engineering brigade a team yona from the ministry the team management team ya district na ba staff kugira ngo bakire ward it after being renovated. Orukukurirwa reri Dr. Innocent Twesime nagira ngo hatakabireho kunduzoku irwa reri Ruth Nwamanya aho muri mbara erizuba abebembezi batongoza okora entindi 3 eziri kuza kumara hisente eziri kurengo mu miliyoni 300. Omurmogo gwagwebembiremo City Mayor abambara City South Division Jomo Mugabi obakwatanise na kansoye. Mwebare munonga ekimwiza kukorera izoba ntumanya hati entunguka yija entindo omuri Arkakondo Road Box Culvert ejinyokezaho miliyoni 12 Angelica Kabwa okuna hariyo Box Culvert nyokezaho miliyoni 98 kandi olutindo rukugita rubiri na Rwentondo nurukezaho miliyoni 13 kushanga ngo abantu bombekere batali guided Oshanga ngo imihanda mwakoraki mwagifunza Oshanga nkati nambweno abantu bandi complaininga ije mihanda muri neza korwa chorus imwe bire forced kuba diverted tubira kine kizibu cya connectivity etawune etakwegita abakuno tibakwegita nabo abwe mahanda twarga kuri yansi iyo kora sambo jure tikito ntirebe oku maharumu wawe akomereta iwe no baro tingamba baroko ingama edini zone ima se mugamba okuso eswara de wosara 10 katonda jakuwo bulambuluki na yesendi bakola nkole entindo 3 ezatongozebwa erizoba utandikwa korwa zanja kushoborwaho town clerk sente tuzifuna mu government ya Uganda mu program eyitibwa discretionary development equalization grant je tujja mu central government buli mwaka government ebere tuwezo sente kati kiri eri council yaffe to decide and see what to do batuyambe batukolere omukutu abakulembeze baffe bekikwatako omukutu bagutega mu skavete gwerulo okuva mu town je gutandikira paka je buyiwa omukutu gugaziwe nebine ebyentino tebine mulamwa tebine nekye bitukwatide ekitukwatako mukutu SRS twine budget okwosha nchakale murete engineer oraro basire okwigura mfureje ogu amizi gakagenda gakabura kutayirira abantu Abwa TV West ndisenyomo Gideon Webare senyomo Gideon umurebi witu wa TV West umurunji ni kusima aho kuturebera hona kandi webare na no kutorana okureba TV West tushiriyo mu makuru agacencwire konka nazagaruka mpomureho kace ningaruka n'amakuru agandi Obu no buhabuzi ahabyo bwegese Nutwenda bazire tumanye ngo abana kuryaje tukumanya isuku ry'ebisikire tukumanya za chapati nimba ninde nkabadehe umwana uri no mukomera chapati ya burizoba obwe nobutwa buriyombo muzomu bonko hati njibanje manyisa ngo ubwonko bwe turukwisha koraje turukwisha umclass orarebe na shemba umanye ngo ebyo bimwe nibyo contributinga nico abari kutureba nico mukurebera ngo umwe amakagu twetanga gabantu abenyuma n'ingaboro umwe ntarga y'abana bakoraje munonga kukiza bamwe atweta bagiga aha bwenki nkirugo mirire so emirire kurga bwana bwabo kusya myaka ejo mukuru der na munongeje myaka mito kusya myaka mushanjwa wa 8 aho umwana ushimye kuba no murisa ebintu byo kureba ngo byombeka obwonko obwe bwaba buryo buhabuzi ahabyo bwegese katochi erino bunuzi bwayo
okurugeri izoba abantu banje tibaregaruka kugire nakwaha mutima ryaguma bina amashemererwa ahabwo kuba natongoze cyo kunywa kisya ecya katoki mugume munyweco katoki no bunuzi bwayo katoki kerya mutindo katoki na chama chayo muhute katoki yerya mutindo Katoki alcoholic drink inuzire kandi terkuleta hangover nekogwa bakabiri Foods and Beverages Company Limited otaka ikize myaka 18 otanywaho no yendebero bya nyense birungi ahaba umwana wawe Chinon High School erukushangwa haruguto rwambara kabare nico kigarukwa mu cyawe bino bwegeso bumutindo bine ona A level omashomaga arts na sciences enshomesa yabo netebana na curriculum mwensia programs zabo nizitebekanisa beji okwika kurunje buzo no kurengaho bakaba basinguzi ombyamagara agabwanyuma ye class Chinon High School bine ibiciro ry'ibitabo library ejiro bwenje obwo kubuture byo kucondoza abeji okoshomera habwabo bonka laboratory erikwera abeji okangahanga ebisya nebyoga abashomesa batendekirweje kandi behireyo ahabwo businguzi bwa beji okwandika beji nikugenda omisho Chinon High School neshangwa Rwampara aharugutonyi jendwa orwambara rakabare hihi na Rwampara District Headquarters esimu notu mshajoti ibiri chinana nemwe chenda nishatu 13 Mommy, yes at school abana babane everyone crunching nange ku mulimu nga nkola when I'm watching my kazanyo ndabye mbaga ya daddy anti ku highway nga mvuga sisumagire echo shuwa kansinage bampacking iresa Honey, mwana muwe. Get your favorite packet of Psalms from a shop or supermarket near you and crunch. Get yourself a packet of Psalms and start crunching. Psalms, taste the difference. Rwashamire Vocational Institute itendekero ry'amashomo ga business na technical studies international diploma human resource management, public administration, guidance and counseling, computer science and English IT, records management, accounting and finance, business management, journalism, tourism, building construction, electrical installation, mechanics, plumbing hamwe n'agandi minji. Amashomaga gona nagabuzubwa ebitongore nka UBTEB, DIT hamwe na Makerere University. Rwashamire Vocational Institute twine in service, pre-service hamwe na short courses netushangwa Rwashamire Town Council aharuguto rwantunga mu Rukungiri kandi okwehandikisa nukugenda misho tera enamba zesimu 0772 9 0 Cooking all that makes food sweet. Tastes so good like mama's keys. Sweet Thomasana, yeah. Stir gold is the oil you cooking oil for a tasty meal to live a healthy, happy life. Stir gold, refined, fortified, blended pure vegetable cooking oil, second best to a mother's love. Ishomero ry'Chebembira gandi gona omu 2026 ni St Karemba Secondary School Villa Maria nirishomesa abojo n'abishiki kandi bine day na boarding abashomesa batendekireje ebyo kurya no buraro bwabeje bibonire mnonga ishomero ryo mu mwanya gweherire ekiri kubasabeje okukora kurunje mbigezo byabo ishomereri ryinde na washing machine ekiri kumanyisa ngo abeje tubari kuteganisibwa kozi emyenda abana nibegesibwa kutina ruhanga kandi Chebembiro mu kutwara midari yo kushomora imirwo rujamani. St Karemba Secondary School nirishangwa Villa Maria mu district ya Karungu. Kwenda kumanya biri kukiraho tera note umushanje note 5 nkaga na 8 nkaga ni 5 kinana na mukaga. Note umushanje note 4 5 ni 5 kinana na 9 abirnene. Makuru agishwekeki abantu benacenda na mushanju okurwo mu district ya Chenjojo nangwa na no kwetorori hanga ryona nubo batahire umunyikiriza y'obumwe erikwebemberwa uwo busobozi bisaka Omukamaro hango obusobozi bisaka abandi zo kukumba n'abahereza okwetorora town ya Chenjojo ekitumire emirimo hamwe n'ebyenjenda byashanyariro kumarakire
bwanyuma bandi y'amahe hamwe na kwaya ku rwo mu ihanga rya Tanzania baciriweho ubusobozi busaka aha kishayi cya Chenjojo SS. Abakwenda ku rwo mu bukwenda bwa Ruhoko abatayayise babandize no kwanjurira obusobozi busaka abantu bamaze n'umwaka bari kushoma uhereza Chenjojo omukwenda bwa Ruhoko ekutangiriye tatuka murango obusobozi tabaruka webale okutwara omubiri kuhita munsi okatujona tabaruka tatuka murango obusobozi acha kubagamba mugaruke niwe ikigero kimwemere mugere bagambe mugaruke maiso ikigero kimwemere mugaruke nyuma ukemere kimanyiso tekereze hanyuma kudagamba mugaruke maiso ikigero kimanyisa hati ukirize kandi ubukirize tushanye amahanga tucyenye kiniga tucyenye kunubangana n'abantu abasya abatahiro mu itambiro hamwe n'abajwikirwe ubuhereza obusobozi busaka abahigire ngo bagende mbajanjaza amakuru marungi agenjeriye obumwe nimwikiriza kuba bahereza baruhanga mugende mwegese kigambo cy'obumwe abantu baterane tugozangane tuganyirangane okuba kwana kwero kimu omunsi yona abantu bano bagenda witabize cyo cyahati abantu bano abali mu maiso hano kuja kurora batunga ekitekerezo cyo kugamba atugende omusobozi atwimalayika atujweke atutume tumuherezege Ortayero obusobozi busaka omu bukwenda bwa Ruhoko rumazire ebiro bishatu kandi abebembeza mu district ya Chenjojo basimira obusobozi busaka habo kwegesa abantu obumwe hamwe n'entunguka y'amaka. Imusima muno habwenyegesa yankurakurana abo kwa abantu bakora kurina muno hagenda kuona na yegesa ikigambo cy'ubumwe kwita yongera yegesa n'abantu gukora n'amani gukurakurana gasha kwa Daniel Bingana webare Daniel Bingana mu district ya Rubirizi abatura behanangirizibwe okwataje amagara gabo ebina n'ibindi bagambirwe ubw'aba Lions Club babiri bari mu kiganiro. Lions Club ya Rubirizi etayise yantungamo cyanjirwe ngo indembo za tawuni ezo mu district ya Rubirizi zirigendo fa munonga niko kushya abantu kufa munonga hamagara gabo ninga nkagabije kubera mu tawuni ninyenda kubaho butumwa kugira ngo yitwe nk'abantu abakutura mu tawuni eje ningo ururembo rwitoro Rubirizi twefaho munonga kushira kutegereza local government ninga town council kugira ngo tunoze mu myanya zitu tupata Lions Club Rubirizi yosene hwera abaturage mu district kandi bonjire batugambira karunji akari happy nankebi itwe nka Lions Club ntugeza ukureba ngo abantu abasensitizinga bayegombera ombintu byo kurangwa imibiri yabo bagikora yagomera very active ukuraba ombintu k'ebyemizano n'ibyo kutambura nangwa si no kwiruka itubantu reba abazungu n'ubandi biruka itwe tuba tugira ngo itizi fan cyonka ningira ni nk'ikintu ekitemere kuranga twakora ki indwara zitabisingiye igeza kansa kandi kitugala ni tukishitama mushaho yitu ureke kubasika kugira ngo umutaturisi twa transport natwagira kutwamuhereza kandi kawasa kuhoyera indwara banki n'amaka hona habwo butabanko bwo kugenda nibwe yongera nabo bahirwa amagezi cyo kurwanaga no mu maka ekintu ekine kiretebwa ekigambo kimwe ekinkukira kwereza abantu obuntu wayeshanga ekigambo obuntu ninga abajungu ekibakweta humanity kikubuziremo nkimanyisa no kurya rubaje tomwinire kakwari tuje Rubirizi Lions Club abantu ngamo tubugane n'abarubirizi Lions Club negibo muri yomwe konko oyi no mutuma ugukwereza Gashaka Onesimus Ndianabo webare Onesimus Ndianabo babasibire bashabwa okushikiriza makuru gukwesibya kwe omu district ya Lyantonde kandi obutumwa obu bwahebwayo mukuru w'abasiramu ba district ejo omukuzindukira bakateyamba basibire omuhuru yo kuzindukira bakirinju abalema na bakateyamba
abayetabira mu kisiibo nimwe abanyadini bari kuhigwa okuhamya empagi z'ekisiibo. Amakulu agali mu kusiiba Katonda bwe yali atulambika mu mulimu guno yatugamba nti ekigendererwa ekikulu kwe kubeera ng'oboolyawo abantu baneddamu ne basobola okutya Katonda. Amakulu amakusika agali mu kino kwe kutya Katonda. Amakulu amagulu agali mu kino mu kutya Katonda mubaayiramu okuyisa okuteeka amakoteeka gonna mu nkola Katonda ge yalagira. Aba babugaine aha mizigiti ebiri omu town council eyibahirwe ebyokusibirukiraho ebiromu omuceeri obuhunga sukaali engano n'ebindi bingi. Obundi buhwezi buhirwa abatiine ekihwera nka bakirinju n'abalema okuruga omu madiini n'ebyaro bitari bimwe omuri Lyantonderro na town council. Tweyanze barakallahu fikum twebaza omubaka waffe Honorable Dolini okutulowozaako ng'abasiraamu. Ye asabye mukkirize obubaka bwatuweereza butuyambeko mu kusiibulukuka olunaku olwaleero ffe n'amaka gaffe gye tuwangaalira. Aba nabo basiima ekikorwa ky'obumwe na rukundo okuruga mu kitongole kya DBK Foundation. Twebaza mwebale byona ebimukorera ihanga n'ihanga ndibamanyi ate ngaitwe abebembezi ebintu tuleeta tukabagarira kubasiima Nasiima mazima twasiimira kimwe twamukunda kandi takoze mu kwawula mu nganda kanti abasiraamu n'atari abasiraamu bonna bali mu kisiibo bonna kabajagurize wamu omwezi guno omutukuvu ogwa Ramadhan. Ndi Sande William ahabwa agacyenjwire. Webale Sande William okutusyaho amakuru ago twazagaruka tuhumure ukace ningaruka n'amakuru ag'ebyemizano. Lyantonde School of Nursing and Midwifery nibetebe jibwena abahiriza sini ya kanane ya mukaga kwisha kwehanditsa habwa amashomo ga certificate na diploma ombunasi obuzarusa na lab technology omweje rukwenda umwanya oshemere kubushyikiro kubara n'orujungu hamwe n'ebya science iwe rukwenda kushoma diploma oshemere kuba ine certificate of nursing na midwifery kandi omazire emyaka ebiri mu field buri mweje na hawo mugisha gwo kushoma gani mashomo ga teknolojia kumwongera omugisha gwo kuhakanara nyensiya nka scanning na sonography lab technologies business na vocational skills nabyo bitakwibiri basaries zikiruho mugiro bwira eishomero nirishangwa Lyantonde haruguto rwa Kampala mbarra kandi kuma ibiri kukiraho terano tumushanju 8 mukaga nshanju ni 3 nshanju ni 5 ashatu na 4 Best friend waffe MTN eyo yaddala gamba nti best friend MTN eyo yaddala nnyo tutandikidde Kampala naye tugendagenda mu ggwanga lyonna nga tugaba school fees wa mwaka mulamba. Twebaza omukama okuba nti nno atuwadde omukisa guno ate ne MTN okuba nti esasulidde omwana fees ez'omwaka omulamba ebe tutikudde omugugu era kuba sente ezo ziba nyingi nnyo. Sasula school fees ng'okozesa momo onyiga star emu mukaaga 5 star 80 hash ng'osasula school fees w'omwana wo essomero nga liwangula school van nawe bw'oba kwegamba nga embeera ekukuttemu ng'ofuna school fees loan weewaawo. At Avance International University, we offer various courses in business, education, humanity and social sciences, information technology, journalism, nursing and midwifery, plus complementary and alternative medicine. The school is equipped with a well-stocked library, computer lab and different science laboratories for research and experiments. We offer full and half bursaries for students who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Enroll now for your degree, diploma or certificate studies. Contact or WhatsApp us on 0700 670 691. Mwami, waza kurugaho yejekeho. Hona mazima nyewe nkabanda. Reba musuru gwanje kugurukusha. Agarahanga taro chintatiro musuru gwebichorogo. Burchiri sachona nchitiremu. Murana kabumwe abasenyo nabo mukasheshe. Konka lebo musuru gwa murano lebo gwanje. Nkakugambira ngo mukakapere nandoga konka wayanga hatu wachireba.
hata bichoni byo bikuteze nduru no yabantamira mo yabawe bichori mukaka pere mushanje nakose Jimusa cha crop champion tara umuhinjo migando arukweza atakose Jimusa cha crop champion umuhinji wen gose Jimusa cha crop champion abashubuza mucanje a Joseph Farm Supplies a Kings Plaza omishoga Coppers Complex eduka namba G1 Jimusa ni shango maduka gona omwihanga crop champion the farmer's best choice. Some things don't arrive. They've always been. You see, every day that I wake up, I am more than what you see. Not for a day, for all of time. We don't merely gaze outward, we birth new worlds. Until quietly, something shifts. We are the ones we've been waiting for. Seeing. Find your tribe. Recognizing. Speak each other's name in praise. Becoming. Every time I made a leap of faith, I jumped afraid. Moving from someday to now. Women are not honored in time. They are woven through it. Shaping every story, every voice, every breath. The privilege of a lifetime is being who you are. We are because she is. And because tomorrow they will be. There's a new way to keep your breath fresh all day. Introducing Movit All Day Toothpaste, meant to give you powerful night gum defense and teeth whitening. The charcoal flavor gives you deep cleansing and power stain removal. And the herbal delivers natural strength for healthy, confident smiles. Choose Movit All Day Toothpaste and enjoy freshness all day. Makuraga byemizano timu ya Karo Karungi okurgo mu district ya Ntungamo esinjire ya Young Elephants na gore mwe ahari 0 okongera kutangaza emigisha yabo eyo kwerwanaho kusigara mu mpaka za FUFA Big League kandi umuzano gwabo guzanirwe achayi echachamate yo eya Kigezi Home Boys esinjire eya Ntunga saze na gore mwe ahari busha nabo kuguma aha mutogwe mpakezi omuzano guzanirwe omu district ya Kabale. Rogers, move. Taina mpira. Umupira kunga. Niyo mpira bali afumule. Taina mpira ayona ivuruze. The match was good. I thank the home team for the great win. And as well, I thank my teammates. We really worked for really came far and we wanted at least to get a win here. But as you know, football is like that. Kama yote ambayo tuliwini alijini akazi ya second round kutandika mpira eshatu subiza kugira ngo tubasa kwija kwitubona mpira kubadde mulungi kinkoze bubinti goals nabadde nteekateeka abasambi bange bateebe nadde nsubira ntusobola okuteeba goals nga 3 okugenda mu maaso naye basobodde okuteeba goal emu niira win esigala ki win mbanza kusiima abahagizi abo baza kwija omubwingi kandi bakatereza support yabo kuba omuhagizi n'omuzano w'12 achi Karo makuraganda gebyemizano timu ya Boni Council Women FC eriyo netebekanisizo kuritana nane ya URA omuligi hange y'abakazi eya FUFA Women Elite League. Boni Council Women FC ekarabaho okuzana ro muri geji bwa nyuma yo kwebembera ezindi omuligi cyange cyabo rwizo. Boni Council Women Football Club eriyo netebekanisizo kuritana ne ya URA mu mpakeze za ligi y'idara rya kabiri yihange ya FUFA Women Elite League. Kandi umuzano gunugija kuzanwa chayika cheka hasandeje abakatandika kurunje mpakobwa barukusinge yabo himba Lady Saints na gori shatwaro busho muzano gwazanirwa mu roho y'umukwezo kwire kandi binamasiko kusinge ya URL kawempe muzire muri Dizento obwahuro tereze kuzana na time yiba kweta buhimba cyabasa kuzitera goals 3-0 kandi tino na URA kacheka stadium nayo tujinoho
on Sunday kandi nicweta aba supporters ngo base kutiyamba base kutagira kugira tubase kusingura umupira oguma nitwongera kusima mukama kandi tukumushaka kugira twongera twebembere umupira gutwine ha Sunday tukuzana URA tukumanka kawempe tukuza kuba turi home kugira kutakoze roma ko gwahwire 2025 tukaba ba champions ba Ankole zone na bronze winners at national level team yite rukurunje itumanya ngo bantu bona betebekanise munonga umwaka ogu konkalitwe takusent competinga kandi to defendinga ebikubi twasingire Bono konsire kashara mukwegita hatime zindo kuzana muri ligi y'abakazo kwenda kutungura umutindo gw'abazani okubobwera kwayana kurunjo mu mizano y'amashomero ga senior. Bono konsire girls all the way from Isingiro district. Aba TV West and Aloysius Byamukama. Webare Aloysius Byamukama ejo nubwo amakuru abutwabasa kuseho ahabwe cireci kandi wabanaga kuseho nde Elias Rutugusanyowe ningwendezo kurara kurunje. Orwa kabiri babo ryokwe orikwenda kucendeza ahanshohoza yabana eco bari kurya yishemero eje program niyo shemero kwa noreba abo kwa nihija kwa nekwegesa okuba kwasa kore sita keriyo ina yishemero kugira ngo orteke mu projects zebyo hinje no burisa ogire eco waganyirwamo ato mwaka tubatiriyo miliyoni 25 ushanga ati ishomero ryinitaka nangu naneka nse ningekereziye konko shanga bata ishomero ritashabere kanisa kuyamisubwa kuhinga kugira kandi ushanga itaka ryaho nango shanga barapangisa bino shanga nko mwaka umuntu nabahanke mutwaro nkacenana umwaka gwona yete mwahinga mu binyobwa mwahinga mu muhogo nubase kushanga na staff yatunga cyo kurya so atecho akucara amashomero sheme kuba tujya